ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Komisi Bentaban Kenteo yaki samla dan sam. Kehenyo Trap Association hakasin ka bandingkong kala penlong ya rensan ya ko berwai ya bala ai kerteng henyo Trap Idol. Hagani rensan ya ko berwai bare simbenta diki arpu perangut kinong ya ko ya ka nam la do la ya ra de ka samla daphi la khamti pengrop ka bala ya khor ya ka song pisa ka ba arpo hajar tingka kad ba ya ka kerdan ka ba ar la ya ra do samla Karvin Roy Karmau Pelang ku bala ya khor ya ka song pisa ka ba khatsan hajar tingka ba ya ka kerdan ka bala la ya ra do samla Dio Medi Dingdo harangkat ka song pisa ka ba shipo hajar tingka. Hagani ka jingi ko berwai ka association kala sam ki consolation prize sha ki shipongut ki nong simbenta harangkat ki sernon. Lapan kot ya kini ke program dek DJ night hapo ke jingilam jong DJ Banlum bat DJ Yankee. Ki reo pa khamat ki bala sakhi lang hagani ke sngi penkot ya ke Henyo Trap Idol season 1 ki kentop ya uba mixstar marngar u president jong ke Mauthat Russian Block Congress Committee u balalong kumu kongsan nang tadi uba Osborne Kharjana kumu simbot kongsan uba CP Maukon uba Block Development Officer jong ke Mairang u pastor Shanlang Warjeri ke kong Madonna B Langste uba Kitbok Thaba uba dari Presiden jong ke All Meghalaya Dancers Association bat kiwai uba Estan Singh Jananong bet ubamla asyuban poi kumukongsan namar ka jingpang ulapha da ka check ka ba arlak tingka sha ka association ban bay ka jinglut jingsep ha ka jing penlong ya ka ni ka rensan ye ko ala kambon ka funding kambon gi ngarap ka pisah kum kini program kimya ni kum kini kisap ko bangidan kim nimyo i ki na juni nambon ba ke bangila ban explore kum bajai bendro ka drama ni la jam ta idan kaman yo i ki breu ki artist panak di drama idan kaman yo i ki no thokot juni idan kaman yo i ki no thok poetry juni nambon ba ke bangi habale tega ko pateng juni ban kentiu kuno ban kentiu ki breu ki sa Ikibriyo ki badan sab snow bhavan shimni ke kanikala ban kit ikanik langkor ban kentiu ki pat badan sab idon kam ya ban omdai taman tip ban wai idon kam kuno ban nang ban wai lengba ki words lada piyong ki staff notation lada piyong lada ki nidon na staff notation kami bakia we pada kata Indian classical music idon ki notation bangidon but kini ki bangidon inom la abang daldi inom la abang nang daldi lalang don kinang gira tinga kerpan itu berani ini sab so habo training school jobi nada pila bo training school jobi ini epi bo aki jaka ba pidan bo training school jobi lamba pila ban kitiu ye kilong jen jobi but dalam ba kasab ko mau epi bangila ban kitiu ye kay kasan but ye kay penriwi Faida barang snow banong bagi kami kita kesannya betul gini kun sama kibala banle ya kani kakam kababha kunne kumbakalong ni bagane ka jung sungsit susngan ka jung pia kani ka madan kalong ka wei na kabanta kalong ka kajing pengke ya kam sem ka dunot ka jung pi kunno ban like na kijing pang kijing krau bat kijing snew kijing de kibakan buat but kiba bonjat kijing snew kiba mi akan iba pakai kam de ganong ba ni chukinsten tang badan hayen kijing perkhat kimi bonjat ndai namar kidan gine kijing ile kai dunne kam kalong mata to ya le ini kijai kam nang ba kiwelo kinong ganuksa kalongbin hari na bodru kam de gan kurno tang hathi samla ba bniya mata ndai ni ai ba kane ka yaine sijunom ya ki samla kadang samla kinong batti breu ki batti play isukman gane gulung sen ko ning kong mangayui bakane ka yung pangkre ka yung pi kalong ko bayay ka bayariti bangi permen mo kalong ko bajo isni ka benwan baro namar kata kiyai pangkre ya ki sport ko fer la kalong ko football la kalong ka shot katem la kalong ki cricket lani kiwai ru ki jai sport kine ki pelai jimot ki kena kinong dansu kanu ka jimot ki fighting ki wai pat maka sport kare ko wai ka benda ka bakring ka balong ka dawai na ka benda ka kwat ka khia ka jumpi tengam dan sibul ki kentin ndai sendat nga chukwa ban putao ka ni ko
Iba jana lapsa yang abad ilapa ro yang kuai keset ka balong arlak tingga pan ai na ka benta kani ka sport ka benta gasni ngeng scam begini sama kin sa penregam kat kum kamon ka jengki ka bekidon na kanu kanu galat kani kalong arlak tingga keset sasuha. Aliko pilot serbanela Kili kakunda kakajanga Kali diri hijau kernanga Alikun bakodi ipapa Papaya pingada icisha Andre me pati kamyana Berbadung ritm pada kenma Nakit sisya moka ikana Kedai kecik sedang dengan ngejba kahenyo de production kan upset lagi jong standard kenang bingila ban poi nagawe ke talan segawe pan kenang man kiu ke standard nagawe ke por segawe pan aju ai kendiap kajing penjuru ya kene kolong kumne kumno ke rindia ke kelalong ke jaga ke permi ya ke Miss World and Miss Universe kadau kolong ba kiba kondok ya ke Miss India kidon ke standard ki set ke standard bang Indio ya kita kiban poi jelo ka world Miss World dan ke Miss Universe dehang ne hari ke siru ngangit scam hinyo de production kan set lagi jong standard kenang bagi ba contest kina biya kerkum ko procedure kan ko rule ko system kenang bagi laban kiu hak de ke level kado bang poi ya ko world level ru tegene ke gue ke kentu ya ke hinyo de production Snowba, makne ke dikdang, ngengej ba, nagoy ke por, kene ke new production kanang yar, akhir kam petre ki kam ki jam jongki, lada dei agono talent. Tang ba goy ke jingentu ye ki don sap don talent, kenma ye kene goy kolong ba, ka talent ka ya dengkat ba ke jinang istan. Lada ngimyo ye ke jinang istan go biang, mo ke talent jongi ngimla ban kiu kam sejong. Tega pekongsan kere ke jinang istan. Nabangang asem ye goy ke defect lane kijing bakla ke jai bunde kolong ba ke jingna instan kamkiu ngasem kene ke issue ke bang yabat concern merong ba page ni ke rigasi ke dan kampan change ke kom perkat nomor bale ba ngiju le yaki ke tangdep memuju ong sigiden ngim ju specialize nomor kene ke board jong specialization dan ke jing penjanai ke talent jongi ngaji berwar hakamon ni eke idon Hagalian geruai, nyawan berjenai. Hagalian geruai nalai sipun kike menjua ngisai sat dak geruai pareng dan geruai Hindi. Henry ngai nadu bami nongruai ba UN sun ngamde bang UN sun ngi mentai kelas tang ban sat dak geruai kasi. Ban mentai kelang ya ke standar kelak kiu ba. Geruai kasi bangila ban sat dak geruai kasi. Den nei. Berani ketang ngisat geruai pareng nei. Ngisat dak geruai Hindi. Hari menta nilai yo bansat nak jiroi kasi. Keladan segi remix, keladan segi rap, segi pon ki tenau tak tahu. Katalian dengi kat kiu kat kum standar. Kata kapor si kapor. Tambah idon kam ya ke jinang ista. Kata gade ke jisa. Nama lada ke jinang ista ke kiu. Ke yeng kesem jo ke kiu. Nang taru ke senong ke tahu jo ke kiu. Ke riba ke cai penriu porok ke kiu. Nama ke pertai kelaya cakman hak jina istan ngimla ban sa kumju lada biele kai proses kiru film tep gol bijobi himjau yo tik bagongsan kelong ban ya practice ban tep gol ngajuang ikini ka talent kemun ide bandon ke gol abang ile ike ide bandon ke gol we should be realistic ngimde bandong emotional tan ide bandong ban page ke jisa la gani ke kam bang trai kayo khaw nem dene Nampak nak try kan new production ru lada kamtam ke jingyo inim la bani Islam demne kata kata isya nampak talent pi
Genepet berbor, kini ki film industries, kimi nai, kedau kalomba, kimi nak talent, kebab kidon nak kejong ke talent, dari ke talent mansha, dari ke talent manruai, nama ki film industry ki susim ni ki talent, teladangi him specialize ni, him penting na, him penjana ke talent, kemudian ini bio bandrung, hagi deh ke jaka, ki badai ba, ini yo kamai, nangit benda, kau ke new production, kedai ke way like organization. Sedang berpemi kita lihat, kenang mengilapan yo kamai jakpo nak gede, kenang boro enjoy kita ke jibul kiu ya kita talent, bangin yo aja nak talent ke bangidon, bangin cuy lekai, lene ban cuy enjoy lene kemudian juang no tambah cukup bernya, ke talent gede gue kau play uai, akibreu bagila ban perkiu nak kepor, tambah idon kami ya rules ke prosedur ke bun. Kenang bangilaban kiu ke standar na gue gepor si gue gepor. Sarong panyai yang kini ki kena juni naga nida state juni bagi adon lagi jom ki sab ki kong banga juong baru ki classrooms ki kena bas ngobha ya penlejing mod ya ki lagi jom ki sab ke bapidon wala ka de ha ruwai put katem ha syad lani ha snajing snaru na sarong tasni wan pergi meneng amul pong na triwe ki juti ta mga jupong be kun kini man kapwa na may kini ki juti mak sna me mayran kini sipas ne sna mayran de kani abek bah kieng ru ngasu sarang man kieng nama basna mayran dilada dangni so ki brel jungi bania sel ki chom ki sap bani sna ki juti sna ki sipat sna ki bek ter ki brel jungi ki numdo kam Ginum do kam do jam. Nah kini kita yo balada mayu iya po news lu dan we kena nanti na po nomra ngalak kelet keteng tambah udah jai kan ula seng na jong kam baru snai kisi parjeri one training sepune. Tegi don kena nani na mai rang di bele training lagi nam ta ki kam ki ba pher ban snai ki borti ban snai ki mok ki ki pendep so tu training am tip aman na yo kun kini ki lat sumbhaya le nama kan long kalat ban yo kam yo cha dia amdadon pun kencil ban keren ini report Henry Asuai play yaki organizers ban yaki participants barakoi ba penangnya kiu nang ni syakmat ba penlong kita ki klur jongkari ba penyo ru ban seng ban aikam aijam lem yaki we agak dikepor kali sin ke banding kong baka new trip production ke pelong ini ke new trip idol kadai ka jing simenta tang ki nong roi khasi ke jogi roi ke khasi baru na ping jogi kita lagi jong ke talent but ban pen bhai ke talent kadai ke benta jogi kum ki prio ka talent kadai bo blai wai pi penan kam hok ye ka tabak ken mau kat ba pinang kiu si jrong ke talent ke jong pi ke jing snoret dang dei bandon
Waram sarong maktin kawin ni quotation kong. Too much ego will kill your talents. Kata kali kawin ni kong abang pidon kasap siap menteri tom war sarong. Maka jing sarong ngat peniap ke talent. Manlawai pawai beliau lakar kat bat ke talent. Ngaku apa ni tu kanai pi wei jing tu kada. Kameran Anderson kali kawin ni kesamla di gro basyak nyon merau. Kesamla merau di pon pundan gohok. Pi napo kini gro mi Michael Jackson. Kami ke Marian Anderson, kami ke babon kira crowd Bob Marley, Abu Ruai yang sanyon bay, Buffalo Soldier, stole from Africa, brought to America. Kadon ke jingmut ke crowd ha. Ki padan kam ya ke talent ke joki, ban kan persya ik jing sneo, ban pikan mau ik ke barok, mendi ki samla ke jing isno ke Ruai, ya ke wa kin chi, ke Ruai ukelang, ki Ruai ki ek bau blay la akhir. Kene ke Marian Anderson kene ke Brio, kene ke kun jong ke Brio ke batuk ha. Berbon kami jongka kuat ban ai siam ni kuat ban tre sitong kong kedi kuat em nai ngan kuat ban play lang ban pi ban ye belan ban pi duk dang ba ngan yo ban ye salang Henry abakum kita kapor pi ong em kuat pi dei ban penenkam ye ka talent ke bau blay wai tre sitong penenkam ye talent bau blay wai pi kani ke kami nai jing sajai ni jing balai bertukar ke kersan ni kuat ye ni ke kuat Habakut kene ke Marian Anderson karwai haki pakidolan haki ying sir ki media tekpor li berkli ya kene ke Marian Anderson ke ko Marian Anderson ke ai ke kementam haki jingim ke jongpi hatu kene ba piok benruai haki ying sir hatu kene ba piok benruai haki jekaki jongki bot ki krau kong em sebab kementam haki jingim ke jengah kalau orang nei ku blai sibon haki jing ai mensiam ke jongpi Keblai sibun ye ke jing dorang kat ke jongpi. Bat mentang lo ong ipi ngala bat ong ipi. Nei. Syong nok jing stop jongpi mentang ke kamram ke jonga. Ki samla ke badan sap ke por o ni mengen ke sistem ke jongi. Ni so thu ba ke ke jala ke jongi ke dang dunasya ban pai kmat ki ro don sap. Durai ong ipi ke kwa bat ong ipi de por. You can be somebody one day. Lada pi dedicate pi ideal in a day. Kasap ke ba pi dan nem bala ban kan. Tetapi don siak jing angluan dadu ke dodun ban ke tiu ta sap ke jongpi namba ke amda dingba ke ka hinyo trap production ni kimilenti dan sei susu ke samla ke jongmi nang ne ke wei ni ke rensan ban ke tiu ke samla jongmi haki sap ke fair idon cipon ki nong ruai ta ba kimyo ke rensan ban ruai idon cipon ki nong syat kimyo ke rensan ban syat nama ralek ke program cipon ke jinglon rengeng iskan bau play Unang ke ku gendok ke ai Pak Gabriel bagi ke tim baru kuai ya ke Hio Trap Production ya ke Amda bagi ya ke Jelabi ya ke Jengi bagi nang la ban sei ke Samla ke ban ke Tio ya ke sap bagi kidan ban kan ke wini kilat ban kamai ja ke jiruai ke wini kilat kamai ja ke jikshat ke wini kilat kamai ja ke jing sports ke wini kilat yokam jam kamai ja po terei hawa jadi mentang nang guna bagi ke kita dan ringis kam baisin kesni bagari kesni jogi kan sei ki kaitor bela sei por bumchua nak than jogi la sei basken baro ke jalan masle ka tim ikren i ruai penek besar ban ketiu ke cak beliau lebang ke jingruai ila ban i kon ki jongi ken ruai li tang ne ken ruai po India haki wei pat ki stage jong gari India bai jengi samla Gabriel la shimata ha wei ni ke rinsan jong gari India isu komen wei ke samla jongi la shimata ke Indian talent fight Lami Ahmed Paul macam baro yang jongi mdang lesim in ai man siam. Kanang community berkebun ke nuan ai man siam ke jingdon ke jompi yang ni kalau ke ai man siam yang di kon samla ke jongi. Nila ai man siam dan ni pen de bagi YouTube channel ke jongi. Ya ai man siam de bagi thiet ke board ke jongi. La kalau si board arbot ya ai man siam la wan men Christian ki. But Yeskan mengenai kerjaan nak support jompi, nak jikir ku kendo, ya Hio Trap, ya pilang baro, ya kerjaan, blame kerku ini program, blame kerku ini jala bagi jengi. Nak kenal babun sian hiam, kisah nak bersab sakut hajut nama orang Malay, kamnan perform. All ni kalian sangat tisik bodoh. Amta mengai lagi dan kikin rule, ki advisor, ki legal advisor, ki pengidan dekat bagi. Ni taulat kumno bagi kena samla ken duk jaj. Ni kuat iki bakat ngiat pateng le pateng haganti pada kesap kepong ke talent. The winner of this competition, Jonga Hio Trap Idol Season 1 goes to the one and only Ida Pila Kapten Baru.
Congratulations. The second prize goes to Kevin Roy Carmofla. Okay, and the third prize, Jongka Hinyau Trap Idol Season 1